So, hi guys, nga kubre episode sisin ha kani ka video jo nga. Te mataga singi nga batay page phang ka suspend yung ka account yung pi mo ba Shaban ba di ba siya suspend mo. Ngamut ban batay kata kadon ro phang ka suspend ba kadon ka ba ka su sosat ba ka story ya ki ba Shaban ka akau bat ki ba kemen ru kidon ru ki ba kemen mo ha kani ngan batay. Te mata ngan batay ru bat ba lano kan wan ka Free Fire India mo ngan batay katarik te ngan batay shwaya ka ne ka free yang ngan sorry ngan batay shwaya ka ne ka basha ban ki akau jeng pimo te hoit ngetip menta ba phi bon hi batek singa ba ong ba batay lang ba ka akau junga ka shaban mo te prolog menta kham jenjar namar balai menta por bami ka Free Fire Max kune ka kham jenjar mo ban pen like ya kane ka suspend ju phi mo ba shaban ju phi ro ki akau ju phi te ka kham jenjar ngasutu i ba phi pela pelut kata mo ka akau ju phi ha pi la top up adu kata ndai ha ka klimat jung ka karina tang si minit mo ka akau ju phi ba phi shaban te kane ba balai ba kasaban ro balai namar balai ngius kum ki apps file skin tool mo ki skin tool na ki apps hack ne ba ki ai mo ki ba klemi hap rimo phi use kita mo tiana takadaw kalap kagarina kau jupi ka shaban ba lasai on ami ka Free Fire India ro yakito ki ba claim use ai rimo shubu ki claim pim use ki skin tool ni ki apps ba kumna mo shu shaban direct te kito nga kermen ba bar khot ki youtuber menta ki ai ki ong ma kin ai ban no ma ki akau jung namar balai ki claim use ai rimo shu suspend be shaban be kagarina mo ka try garina dia kataro kala ai gagarina ba kansa ai ban ni kito mo yang kini bayo skin tool ki apps hacks bat ki injector na kumno mo ya kito te hab da apswa ban iya kane nga batay ba balay mata sa batay kane ro mamar bangalap youtuber mo bang apenya ba batay ba mata baro khot nga inga pimo da ka video ba mata baro khot mo ba ya ka spread ya ka ne mo penya inga na video ba atho ba ki atho kom ta baro khot ya ki subu da pilipet video mo pilipet video ha to iba lega gi mo ki bala poi si 1 million ne ba si 4 million ne ba kom ta sa jrong mo ki bala yo vi batch te subha ban li comment ni to mo li comment be ito li tho less wood for all ID unban mo te kamut no ngin ya le wood mo ya kato ka ID jong phimo ba menchua ban ai pelat unban no mo te dala phi comment bet kom tamo pet ngapan inga phi video mo ba kom no mo ki dekhar ki le pen i mo pet ngapan inga phi te mata ngapan i phi mo ngapan ino ya phi ba pet ba bon ba ya li comment kom ne mo ha ki youtuber mo mata baro khoj ba ki le acha do we dekhar mo ya kane pet ngapan inga phi video mo te pej mentar ki dikhar ki comment kumne mo bralok baro khoj mo pej ki comment kumne baro khoj ki youtuber mo ki athobej kumne less wood for all nd nuban pej ki thobej kumne mo baro khoj ha da pej video pi ale ka yim kuno mo ki ale bej kumne mo khana bakin ya pej ki youtuber mo kin batai ki to kagarina mo bas ubah ba kin ong ki youtuber mo ki ba yo vi batch kin batai ki to bas bahot pan ai unban no ka id jongi mo te su ale bej kumne ko balik kin dekhar mo tenga ngai try play i kan ka video mo pej ba ngan sa ai support ka jrong mo ka comment ka jrong bala tenga pi no ta khandit mo te pej meta ki ai trans kumne mo ki pen thobai kumne la phi pej ki ya ki youtuber phi mo ngan phi pej itu ki video Free Fire phi ba phi pej ba poi 1 million ne kumno ka ba phi pej mo te pedi bat comment be mo pen thobai less wood for all ID in ban mo kata mo pedi ban comment be ngam ta khana ba ken pej kito la ki pej kito itu bla poi 10 million ba yo vi becham kito namar balai kito la de connection bhabat ka try garina mo kila de connection bha ki try garina ya kito te pedi ban comment bi kom tamo ko ba peninga komne but mentaru kumba banga batay nga to sisin bangan ba use banli submit request sa chapo chrome mo te kito mataga garina kampechu umlong comment chua kom ka to ka Free Fire India mo ngano sorry ngano Free Fire China mo kom ka Free Fire China ka balong menchua te ka suk banli complain mo ban balong komno ka game lahui be ngali complain te ka to ka Free Fire China te ka page mo ada ki sa suspend ro ki account jungi ro ki nangla abit ban ai mo ka to te subang hande menta ka Free Fire Max pade ka kham jenjar mo ka Free Fire Max kham jenjar ba te ban le kom to mentam man do syuri nga sa batay phi ka tre sibit kom na ban pin lile byang mo te menta pat ngati be te kagarna phi kla ai ka kum kalan kawe mo kum kalan kawe kalan design ban ai suspend kom to mo subu pe nya pen inga phi kla sha
ai suspend ka kau jung pi shubu kana kong ka ai blacklist mo te blacklist kumno teng la abu ka video pi sin ka blacklist kalong kumno mo ka bu video menin ka blacklist kalong kumno bat lada ka kale ri kontaro ka bu bat ka we ka bu ba ka teng ka ai da kapor mo pi ka kau jung pi lada pi play kalong ba up da kapor ba shi sngi ka sala bat play mo te ka tu kan kapor de su thu mo ba ka ba pi la le yo le ba klaya ka akau mo ra pinang le shu ka tu mo tang ka kau jung pi kala Syaban mo de kaneng syukur pat pade ngide katang kan kanong ya kaneng hap syukur pat pade ade ban ai hi mo si kon one shan mo kon skala mo ka chance mo bangin yo mo ada ngiyo mo ngiyo ban ai chance ka garina ngiyo ta shishan mo bangin ai un ban ka akau jungi mo ai akau jungi ai un ban biang sisin ai chance ta sisin mo te ladang iyo sisin kupta nginum lesu ya kano ro kikam nginum lesu ya kano kikam ko ba use kita de kaneng syukur pat ipi pralok subha bani don lang ban ngamo adang ayo kumno ka leaks mo dia pi asai yang dalam ka free fire india kam tam ni dalam ka free fire india kan sapeknya mo kalong kumno ka free fire india ka ai un ban ka kam ai un ban ngi ki akau jungi mo namar batai tu youtuber dai ong ba ki akau jungi la sai ngin sapek ngin le kano ngin le complain kano ha ka free fire india mo kana bangin la ya ka akau jungi mo ba Syaban tu ngin la nyo ban ai un ban mo te suya dan lang ba ngapralok mo kita ba Syaban akau te suyas dan lang ba channel jonga ondang ayo kumno riki news mo tengah sabatai no yapi mo sabatai no yapi komta te subha ban don ringkat ba ngang ne te takomne menta kan ka video kalakut mo phangka ka kau jung pi mo bon ban te metang ye nyo saka Free Fire orang nginya lipenya saka tarik mo saka tarik jongka Free Fire India bahkan sawan mo te lekomno ini abak shwa ngan ong shwa bakom ta balada pile komne pet ngan le pa submit api mo sa Play Store mo ngan le pa submit api Play Store baka game ibaka game sa sa po Play Store mo sila sa po Play Store sila Play Store noi sila sa po Play Store search Free Fire India kabusas mo search Free Fire Max sobyang te page hapo Free Fire India de parla yang banli complain ya nemo banli submit request mo parla ari kane namar balai te ai hapo Free Fire Max te pinsayo i mo pinsayo i kini santali ki klur te pilih ban lakum no pia ban klik nemo klik hadu santali mo klik hadu santali ngam te page te lek kom to te sa ai hane apo mo te hane apo pin lek kom no pihak ban tho mo te kane pi tho kom no ngasa pen i pi mo pe tho kom ne te ngai trai bla dep tho kom to te sa ai be post ang ne mo sa ai post ni hajrong mo sa ai post ang mo te na dep to te sa labyang le kom to te le kom to mo te mantangan batai no ya pi phangka tarik jongka Free Fire India bahkan wala no mo te pe nya pen inga pi po krum kane bahap le mo po krum ngin le kane ngapen inga pi siapa krum siapa Google kapi ko ban lai search mo siapa krum po Google kalong kan mo te search na sajrong Free Fire India download mo sang bhapralok search na sajrong Free Fire India download mo te ondala mi hang to sa search hang to mo te anda dep search hang to up kredit mo page yang penting api page mas ndep search hang to page kami nang kong dukan ka up sajrong mo kane te pidi ban klik hang ne mo batho Free Fire India apps download arajar arthulai mo te pidi ban klik hang to mo te page yang penting api mo te amo te page kane mo page kinong app download mo kinong le register le ka Free Fire India page adu kat mo ta poi mo page adu kane mo poi mo te play i hitarai kinong le register le po ka Free Fire India mo kalong adu kan ne ka poi adu kane bat page po siapo lada kapau page lada kapau kane phila ban download de kane mo handrai wat download lada kapau pakana download Free Fire India APK mo handrai wat download de kane namar kane ka apps ka ba fake sudah mo api download de kane ka akau jeng pi ka suspend ne ba handrai ka sha tu mo handphone mentaki ba ong trai ki youtuber pi mo ba ong ban download ya ka Free Fire India ban le komta handrai perlok subawat nge kita mo ba ong ban download ka Free Fire India ban download ban le komta nambar balik ka Free Fire India kana subi tmai kam jupan mi edition ne siapo ki krum ban le download mo lada pi le download
pok krum plo anti views kono mo ka kau jung pi ka sha suspend ada klam sha suspend kamut ka kau jung pi kala satu haki dekar namar kene penyusi dalade ki penyus rika try gari namo penyus de ki bro kanewa penmi kan download Free Fire India apps mo te wa download re kane apa nul wa download re dalele ru wa download re te ngapa nya pi menta ya katarik te kan ai sepo mo sampai sepo kane gen pe kane kabu ka Free Fire mo ka Free Fire India pe ka MB ru kane 100% pula MB mo jong kagi mo kane la sai la ambi mo te pinsala ban pinsa pula hila demo kine da pingko ban tiba mo iba nang pareng mo ke banang pareng sa pula hila ne pisa satu himo te ne ngasih tu bat pi pe kan pelaj ka Free Fire India kan pelaj khat khandai tarik mo haune September mo khat khandai tarik September tenga sa si pe perlo kam wan ni marimo ka Free Fire India mo khat khandai tarik mo kam wan ni marimo kumba batai hane kapo Google along Google kromo along Google bet ka batai kon khandai tarik ka Free Fire India te sa si pe perlo kam wan ni man mo sa si pe kam wan ni man ri te ngaru ngasukwa ong tangkom nehi menta mo ngasukwa ong kom nehi tangkom ne menta te lada fi tana de kene video nga sebab like share ba subscribe mo ba share pro pi bat khana makin tip lang ma imo but ini ebe ke video jonga ngan lekat bala ngan pelaj ai unban yang ka kau jeng pi lada kalong kom no mo on dal ami ka sai ka Free Fire India ngan lebe kat bala mo ya ka kau jeng pi pralog ngan pen ai suspend benyo lada ngan lebe kat bala mo ya kataro ngan ai persang bet kat bangala mo kat bangala ben persang kata te ngasukwa ba dong temen ta te tangkom ne menta ka video kalakut mo kublai